Yes, ngira ngo nkuko mubibona ni Bahati Musange Erasto, aho rero yizizanyije n'abandi baturage Noheli, nguko rero muri buzi kugenda mubibona mu mashusho. Ngira ngo rero turaza no kubereka ama video atandukanye y'abaturage uduce dutandukanye mama 23 yafashe, aho biraye mu mihanda nabo bavuga yuko badashaka yuko mama 23 yava mu duce twose yafashe. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi. Mukanya rero turibuze kubagezaho n'inkuru y'i Burundi, ni press conference rero aho Neva agirana ikiganiro n'abanyamakuru. Ni byinshi turibuze kubagezaho muri iyi minsi mikuru bijyanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We nta kindi usabwa uretse kujya kuri channel yacu ya WhatsApp, tukaba tuguha updates zitandukanye ndetse ukabasha no kumenya ibiri kubera ku butaka. Du tribalisme entre les communautés. En outre, le chef de l'exécutif provincial a exprimé sa gratitude aux parents de cette église pour l'encadrement des enfants, soulignant que ces jeunes représentent les dirigeants de demain. Je remercie les parents parce que vous avez conduit vos enfants à venir ici à l'église. kuona muko na education kwa watoto wenu. Asante sana na Mungu aendelee hivi vyenye muko nafanya, ni kuomba Mwenyezi Mungu awazidishie, awapatie nguvu ya kuwawezesha kuchunga watoto vizuri. La fête de Noël étant une occasion particulièrement dédiée aux enfants, Bahati Musange Erasto a distribué de nombreux cadeaux pour donner la joie aux enfants en cette période festive. Par ailleurs, le gouverneur a contribué à la construction de l'église en offrant 200 sacs de ciment destinés à poursuivre les travaux. Pembeni kama kugani mangazi ya wale maliza jengo. Nilifurahi sana kwa terema ya pastel. Tutapana 200 sacs ya sima. Les fidèles de l'église Arche de l'Alliance se sont réjouis de la présence de l'autorité provinciale à ces cultes, considérant cela comme un signe de respect pour toutes les confessions religieuses de la province Nord Kivu. Nous sommes très heureux de communier aujourd'hui avec les gouverneurs la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous sauver de la mort à la vie, du péché à la vie éternelle. C'est la première fois que nous recevons à l'église la visite du gouverneur pour communier avec lui et prier ensemble. Cette visite signifie que les autorités aiment Dieu et ils adorent Dieu et ils prient Dieu. Bon, tunafurahi kuvisiti ya gouverneur, tunafurahi gizi alikaa kutembelea kanisa yetu, tunafurahi. Bon, inamaanisha nini anniversaire ya Yesu, anakia tunafete anniversaire ya Yesu limoya, kuzaliwa kwa Yesu, tunafurahi tunafete limoya. Mais ilikuwa visite moi spéciale ya gouverneur, mais tunafurahi. Il convient de noter que depuis son accession à l'exécutif provincial, Bahati Musange Erasto a toujours œuvré pour le maintien d'un beau climat entre les différentes confessions religieuses qu'il considère comme essentielles au vivre ensemble. Cette approche a donc engendré des valeurs telles que l'amour du prochain et le patriotisme.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mukiza Willy Maurice, nkaba ndi umwana wa kabiri wa General Major Nahunguka Pacifique. Mfite mukuru wanjye nkagira na mushiki wanjye nkurikira. Turi abana batatu ba General Major Nahunguka Pacifique, abarizwa mu mashyamba ya Kongo mu mitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyatumye mfata ijambo ni ugushima ntanga n'ubuhamya ndetse ngira n'inama urubyiruko bagenzi banjye. Nubwo bwose data ari hakurya mu mashyamba, ntago mwadutereranye. Igihugu cyatwitayeho, cyaratwigishije, dukora neza nk'abandi banyarwanda bose, dufite umutekano, nawe ugira icyo tubaza, nawe uturenganya. Mbese mwatwitayeho nk'uko mwitaye ku banyarwanda bose. Mu mashuri twarize, mukuru wanjye ndetse yize kaminuza arihirwa n'igihugu, arangiza akomereza mu Bushinwa, niho ari gukorera masters. Nta cyangombwa yigeze yimwa, nta n'uwamubajije ngo ugiye. Mbese murumva ko twari tumeze nk'abandi banyarwanda bose, hatitawe ko turi abana ba Nahunguka Pacifique. Mushiki wanjye nawe yiga university muri Ghana, niho ari kwiga farumasi. Nanjye ndangije muri kaminuza y'u Rwanda, College of Science and Technology Nyarugenge, faculty ni civil engineering. Na graduate inzu no mwaka. Ubu ngubu ndi umwenjenyeri mbikesha igihugu cyamuhaye umutekano kititaye kuwo ndiwe. Twe mu rugo hari igihe tuganira tukumva bidashoboka. Twumva bidashoboka ko dushobora kuba dufatwa kimwe nk'abandi, kandi muzehe wacu ari umwe mu batakifuriza gutera imbere. Nsoza ndagira ngo ngira inama urubyiruko bagenzi banjye. Ngira ngo ejo mwabonye uburyo ki urubyiruko rwihangiye imirimo, ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko bahembwe. Dufite igihugu kidukunda, kidushyigikiye, natwe rero niduprofita ayo mahirwe. Mwirinde abantu babajya mu matwi, mubima amatwi, bafite umugambi wo gutuma mwanga igihugu cyanyu. Nje ntago nakwiyumvisha uburyo ki ushobora guta no mahirwe ukajoyininga iyo mitwe, buracya wirukanka, wagira ngo uraryamye ukirukanka. Intego yawe
nta shinge na rugero ifite ariyo gusenya gusa. Iyo nama ndayibagiriye, muze twese dufatanye dushyire hamwe twihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Vision 2050 ivugwa nonaha ni twebwe tugomba kuyiharanira, ni twe rubyiruko tugomba kuyiharanira. Sinasoza ntagiriye inama abanyarwanda bose aho bari bose hose mu mashyamba cyangwa se no hanze y'igihugu, harimo na data, ko mbagira inama y'uko bashyira intwaro hasi bakaza tugafatanya kubaka igihugu. Mu Rwanda n'umutekano, amahoro ni yose, iterambere turakataje. Ubundi simba numva uburyo bakwingingira amahirwe ukayanga. Nje ari ngewe uriyo nakagombye kuba ari nge ubisaba, ariko ubu ni ubuhamya ndi kubaha, sinzi ko nabona n'uburyo nshima. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze cyane, kandi natwe nk'abana ba Ntahunguka Pacifique twiteguye kugikorera mu buryo ubwo ari bwo bwose. Murakoze.